O moj bog, da pokliči me, prosim. Da ti nekaj okvarjam. Ne vem, naj živim v strahu, kaj se bo zgodilo. Ne vem. Oh my god. Pa vidim se, mama. You alright? Ja, vidim. Benzo, pa solato poleg. Benzolat. Pa kaj si delala? Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes je z mano Alekseja, Oj. ki že dolgo ni bila na mojem kanalu. Že res dolgo? Ja. Nazaj smo bili, mislim, da tam skupaj v hiši? Ne. Ne. Ja. Mislim, da dejansko. Mislim, dejansko v hiši, ja, v tisti bajti. Ja. Ena predtem pa so bili oni best friend tag, pa tiste fore. Tiste fajne fore. Pa, to kaj ima danes snemali, ne? Smo že snemali. Smo že, ampak takrat še budget za našo snemalno ekipo ni bil tako veliki. In smo Pač me to zanima, snemali. če je lansko kdo tisti video gleda. Mislim, Ja, so gledali, ampak veš tisti... Kaj so si mislili? Ja, pa še kdo zdaj gleda. Ne. Tisti. Pač po mojem ne, ker kdo je tisto video. Ker ga moja kdo to gleda. To nas vedno začne video kao Hey everyone, today we're gonna do a chubby bunny challenge with bread. Z krupom. Smo se kruhom posijali, moja kdo ko to gleda, mi samo, you alright? Ja. Oh my god, ha? To si se mi v glavi naštudirano. You alright? You alright? Moj bog. No danes imam marshmallow, pa še to jih nisem sama kupila, ampak sem jih dobila od babice pred kratkim. Babica sponsor, shout out to babica. Video je sponzoriran Od Moš to babice. disclaimer. Ja, babi, hvala. Dobro, ne vem, če sem že rekla, ampak ja, danes smo delali Chubby Bunny Challenge, oziroma Buckat zajček challenge. Ne vem. Pač jaz sem v svoji glavi prevedla v slovenščino. Ale če moram govoriti buckat zajček, bom že tako umerila od smeta. Ja, se ni tega moreš. Pač jaz nimam rada marshmallowcev na splošno. Bomo začeli? Jaz bi roka. Ok, jaz bom pa to delala. Sem to kar veliko. Ja, zdaj fora. I actually do for me. Ne, to ne. Buckat zajček. Buckat zajček. Ni un leze. Ti la unde, sam tutti jasni pasa, ne? Javki. Jaz sem včeraj gledala video dokumentarec o vevericah, ki si shranjuje hrano. Ja, držiš, ko beberička za preživetje strategijo. Oh my god. Buckat zajček. Gledala sem Animal Planet in sem videla, beberičke to preživijo. A, kaj kdo šteje? 2. Babica. Ko da je tu. Ali samo to ful težko. Oh my god. Prekaj si hodila na zvrjeno tam. Je da vse hrani, ne? Buckat zajček. Au, buckat zajček. Buckat zajček. Buckat zajček. 3. Zanima, koliko je Guinnessa rekord za to. Zanima, če ga podara. Ale hočeš žvačit, ne? Žvačit? Ne, sem tako se malo razgradila. Buckat zajček. Buckat zajček. 4. Tam mi gre boljše to. Meni boljše, on zateguje, boli me se že. Kam te že žad? Ravno, no, sem ne veš gor. Buckat. A če uleze. Sem slini začela. Buckat zajček. Buckat zajček. Ne vem, že šlo do tega. Ja sam se tam fulu.
Oh. Oddio. Ce ai avut ce o să les? Bă, că m-am plăcut. Oh, O școală. Oh, che slatko. Are you alright? I'm good, mate. Adio. Ja sam isto šetko. Zobno? Jo, ne. Ja se to ne upravljam za zobe. Sorry. Oh, bolnica. Ja, Ko pa ma to ful diše. sem v bolnici. Ma to ful diše. No, ne spominjam bacile. Ok. Prišli smo do koliko? Ja, ti si že od enega več. Jaz mislim, da sem imela 6 v ustavu, pa 5, ne 6, ti si mislim, da imela 7. Hvala, babi! Dobro, ker pa poteka na mojem kanalu 12 dni božiča, oziroma mogoče malo več, ne vem, pač približno 12 dni. Ja, ne, kdo ve? Bomo videli. Kaj se bo zgodilo? Subscribe! Sem dobila od Chelsea Boutique, oziroma, kako se to prebere? Galija. Ja. Ne, to ni, ker to je njihova SP, ali? Ja, ampak tako malo na mailu pa A vse. ja, te pa Galija. Po mojem, ja. In oni imajo v bistvu dve kozmetični, in ena je Chelsea Boutique, ena pa je Delphi. Torej, od Delphija smo dobili, mislim, boste dobili, rdeč lak, ki je tak zdaj za, fajn sem, božič. Ker povej ekipa, mi zdaj z babico smo že... Od Chelsea Boutique boste dobili tote false eyelashes, ki bi jaz ful imela, tako res, sem tak prav bad mi, da jih moram Res so gledati. ful so lepe. Pač ful so lepe. Ful so tak, da lahko kdorkoli jih malo. Potem to je Magic Brow Lift za, Kaj je to? po mojem za highlight pa to. Ja. Da počistiš. In pa Poppy Red od Delphija Velvet Matte Lipstick. To so 4 stvari, ki lahko dobite, a ja tu pa je še Vse tak. dobi en človek. Ja. Kaj je to ta so? Tu imate za neki eyeliner še. To še dobite, ja, logično, se ta pričakovano. Kaj dobim? Za eyeliner pa tudi, za smoky eye. Ja, sem te čula. Veš, to bo onako, ko bom čudežno jaz zmagala. Ne, se ne. To tudi če vi, ko ne je dobro. Ko da ne vsi bili tak, ja fiks je ona zmagala, veš. Vse, kar morate narediti, je komentirati naslov tega videa v komentare in zraven še vaš Instagram ime. Mene morate followati na Instagramu, ker boste na Instagramu announceni. Subscribe se morate na moj kanal. In pa followati morate Chelsea Boutique Slovenija in pa Delphi Cosmetics Slovenija. Ampak bo še vse linkano od spodaj, da boste lahko našli, ker to ne ste to zdaj zapomnili. Tako da ja, to je to. Hvala, da ste gledali ta video in pa najne socialna omrežja bo tudi spodaj. Eno. Alo, mogli bi narediti accent challenge. Ala, ja. Sam vas ne vem, kako se vse veš. Ko boš mi ti rekla, ne vem. Ma ne, slabo. A seš ti prvi? Kdo sem? Ponovno s tabo. Ja, dobro. Okej.